Россияның народтарын саңғылып бұлтын бұрағын дегінен едеті кестіңдегі әғатталейбет. Бұл мәле күнге үйріләқтері қылақтарын саха топографической мәдениеттер Андрей Жилин авторской хартысканын выставкасын арылғытыгар өре көті әғаттали көрсөбіт. Выставка геройдарын хартыскаға үйдетілгібет жоңғыдың 90 ыдыстығынан көрсөк қайын. Қатын әрі тәкілеген ұдық кехеті, тойықсып, оғуғайжын, барварын олмамна севцева. Намолығын әнселі оғайет үнсі салаячыда Татьяна Ивановна Евсеева. Сундар олығын бачотта қалықтауға Төгіл Сергеевич Зверев. Россия народын мастера Елизавета Дмитриевна Олесова. Қатын әрі бачотта қалықтауға Каракина Акулина Дмитриевна. Топографический мәдениеттер культураны онда исторический нехелистевені қарыстырға, сайындарарға онда хаңыдарған алла. Саға серен народтарын культураның тарғатарға, науқы онда этнография салаларын сайындарарға, оны деген көрәучілері күтті тұс саналарын онда екелері білілестерген культурный социальный проект болар. Андрей Викторович 2016 сылдаққа проектқа материал құбиярға саға серегер 2 сылжы өт. Бұл кенегер қоңға намылуғын, қаңалас, жоқұскай, мирнай қораттар тұру үрехет жонын күннәғі олықтыры, төріт культураны фольклоры дарқататшылар, сахабыт сирин төрәбін дөйдіміт кәрі айылғатын түйерін үйеләқ жоқын бәләқ болар. Сахабыт республикатын культурадын, олығын жағын көрдерін жоқын кенеге 2 сүйірбе 2 сыл ол үйгар государственный Эрмитаж научной библиотеканың фондатығыр ылылан үйетілінде. Әғардалерге тыл бәріндер намолуға муниципальный тәрілі бағалығын сол бұячындығар Мария Семеновна Игнатьеваға. Үтü gününe gündü yürülək tərəhin qıttıqlara, bugünkü tərəhin görüldəqlara bilgi hamay tüngara kelbezgərə inyalar bud. Barı bilərlik kurduk, bugünlərgə olardı tuhanlarına bugün balağın insübbe etdi günügər bilgi sahabıt sirin sudarıstırlığın günəyen sürdək yürülək, Ürdük dağından bırahanlıqından buğa vargıdın, basatan turan ulus cevapladın, ulusu bağılga yürüdük etistip soğardıktan, deputatlar bıd, onlar şestörüne sağdıktan, iti listeğini əğardəliyibin. Ağayı konuklarına biyaka ulğan soğuqalar buğarlar buğan astıqtara, ol buğarlar bütçesinden Yıldar Hamıdın taldıbıd. Bu bəhəqə ondan gün sana talılıbıd, iltibəmin sudarstığında münnəqbıd sana sesiyyələrə bolan astılar. Onlar bəlbət deputatlar bıd. Çoğulan Alexey Şerevniyek bıdın İkkisi de bugün iltibəmin spikerindən olubdur halayarçından taldılar. İndiğindən namda sürdəği üyrət köşən sınca bıd. Ondan yan narod deputatı Ligitten namı buluğa, ülkemlerge uluslu bahalığından bilərdə, kendiki bir sokta halka, Hayaslıqda Ministerinden taharlahtı biləbid. Aysanlı bağlı çatlasat bud, bu iltimengesiz komitet presedentlerinden talındı. Onun bu yılgı hırda sudarstörünün bırakınlığı namlar, qaydagar olay yörün, kötün, össür, öyün, çörün, aslından turan eren belirlenlere bit. Bugün nerehender yıkılındılar, bizden turar kurulu sürdülen baratından, Hazret Nehiyeger, Sudarstörünün historiyatın kördürür, Maksim Kreşomosov adından müzeyi bilgar ulağan
естественность муньяға боланаста. Бұл білеген ағаяқ мүнітадыра көтігер білеген Николай Рахмановадынан ұлыстағы библиотекабыт ихінен смарт лабораторияген саңалы, анығылы технологиянан үлегер смарт библиотеканар етібіт. Онненче білеген бұл аны берден дәрігіней уникальный выставканы арейға мұнныбыт. Андрей Викторович Филин ден бұл профессиональный Санкт-Петербург городтан түрікті қонына олырар профессиональный фотограф. Кені бұл бігі Анна Николаевна Севере бабының қыдары білсен, көрсен, Анна Николаевна бұл проектқа олақ бұғатшы сығылына, кені салайытынан, кені етінен кердетінен бұл проект. Оны түмін хамын терегінің ерім ден ұттым, сақа жонын көрдірі, сақа нұрудың олығын, әйтнағын ұяр көрдірі сыллап, үрді әлбәқ кенеге, қартысқа, айпомен бәлін, бәтәлдінің айтағыстаға дейін. Ол күнан баран. Атын әрігін кейді омығынан ұтча кейіп, бігеге еріп йомытығар интерестәк болан, сақа жонын олығын жағын көрдірі әрі, уникальный бағайы бірайығы толқуйдан, жабу сақа топографические портреты ден айпон кенегетін бәсәттен тахарда. Оны қаден тәрекетігін әкең олар хақа құдығынуға, хақа патылғарава, кені авторскай хақаны атыны түйерері болу, атын ұлча қарағынан атыны жарға түйерелері болу. Қадер әтені тікіге хүндәғін интерегеге өнімен тұс бәйім, дейін бәйім қылғыры бұл Андрей Викторович. Наға қорсын кехебін, қорсын бой-бой ханалақ кехе болан бұл сақа құрды құрам, қайнырғыр жонын сәргетін, олығын жағын көрдірерге үсті ханалақ кехебіттен ханалықпын бағарамын. Үчігeye оны кірәсілігі ден бұл кенегеға бой-бойға бігеге тұтақ жонлар бұл тұру барад, бігет жонлар бұл кейлен, кенелер мәсүйенлері, кенелер себерелері үйелерге үйетілінне. Sorulubut tunuttanlar okunamağa var olarak içi bayi üstahana var. Bergeneki o bugünden bu kinige kilbit bihege gereğinler bu bolar oldular. Onunca kiniler daha derehine jon bolanlar bilden durar. Elbette hitten bu profesyonel fotoğrafçı profesyonel fotoğraf kalanıllaga bulu gen hanımın hep. Menen ol bu kehinalar öpün diye belki hayda fotoğraf beyin karağından bu basları bet bu kalariyle beriye bu nasyonel kampanyanın kühünden beriye den topuydardan tavlı bulukta onda bilden turamadı bir günlerde olaq budu bularda jarıkbıt, kulturavıt, iskustavıt barıdaqsan gelir. Onun sürdeğin tarihine kadar bunga, sürdeğin tarihine gidiyor bizim namlar cumhur kibitlerden sürdeğin aslına bıt, üyerebit, onu bilden sonra Andrei Viktorovич'ka ulahanlık bir süreklilikten maqtanabıt. Andrei Viktorovич'ka bu gibi Andrei Viktorovич'ka pahalıklı yürüne kendisi yapsop ili battağınlar maqtal kurgun bihege Anna Nikolaevna kurtarıklıda, ona Anna Nikolaevna da bilden durar Andrei Nikolov kurtarıklıda bihegeren dağbit. Onu manahenge bu bikineha bihege Andrei Viktorovich budugar, kinege bitaftarıgar, rareketi yakudiden seriyenen namuluhan seriyene budunun taksıdan kinege taksı buda. Ol kinege bitik kineha belak bitasıdan bağırabı. Anna Nikolaevna bağırabı. Anna Nikolaevna bu bilgi verip namını kıha. Kanlık bağır eygere hıccan kini namın jonun sergetin törevi yüzgevine gizelitin kahandımı var. Toh kaldırının bu kabarıklar bilgi ulus budun inniki gönye tahara, içugayge ahta sandığı gördürü hatı. O yihin bilgi Anna Nikolaevna bu nahatıp tıbıt, ubas tıbıt, o nekini kamaktanamı bu kabarı kıspıt dağıt belaktiğine. Jomut sergeti tüyeleri hamnastara topsa durdun. Bu kabarı jollab durubay sılcağın samay bakara
barabın eyle hallan var olun, gümül ölüdün rast olun, ayımlılahtı güleler kamsan, öğrenen, eteğine sılcığın durovay olun. Balka varırıdın, ösü dövün, bırakınına. Әгәрдәләргә тыл бәреләр Саха Республиканың Национальный библиотечный информационный киң советсеге Валентина Викторовна Илларионова. Добрый вечер, добрый день, уважаемые гости. В 2022 году, если мне не изменяет память, по-моему, это было 13 сентября, состоялась презентация фотовыставки и книги «Саха. Топографические портреты» в зале Кап-Гэллери, это в городе Санкт-Петербург. Выставка там простояла месяц и имела такую масштабность, ажиотаж среди жителей города Санкт-Петербурга. И в начале этого года поступила идея, чтобы проект привести в город Якутск. Эта идея нам показалась интересной, и мы, в общем-то, взяли за работу, и с весны мы начали подготовку к тому, чтобы проект привести сюда, в город Якутск. С Андреем Викторовичем и Ангелиной Витальевной, это его помощница, мы начали работу и определили дату презентации проекта 18 мая, это Международный день музеев. В Центре культуры и современного искусства имени Гагарина мы презентовали данный проект. Работа была увлекательная, интересная, но мы столкнулись, конечно же, со сложностями, поскольку в городе Якутске у нас, оказывается, как таковых фотолабораторий нет, но мы успешно справились и презентовали данный проект, авторы, в общем-то, остались довольными. Выставка у нас состоялась 18 мая, больше месяца, где-то до конца июня, и далее мы приняли решение, что проект фотовыставка мы должны познакомить с наибольшим количеством людей, да, и приняли решение, что выставка будет иметь статус передвижной выставки, чтобы эта выставка была открыта во многих улусах, да, и первым в списке, разумеется, стал ваш улус, да, но это, я думаю, понятно, поскольку герои данного проекта — это жители вашего прекрасного улуса. И, в общем-то, я выражаю надежду того, что выставка будет иметь хороший такой должный интерес среди ваших жителей села, близлежащих населенных пунктов вашего улуса, и будет внимание со стороны ваших жителей. Я поздравляю вас с открытием выставки и желаю вам успехов. Анна Николаевна Зверева. Үтө күн болгон күндө доғаттар биһиги государственность күттүнүнен Саха Республикада Киева Россияга бир самый улахан биндики көңгө жер онна бюджети качыр улахан республика болгажы. Ким Татарстан Республикатын балыгы келерден манны болду деп турат. Саха Республикада онна Татарстан Республикада Россия ставоловой республикалары ден. Оларда кини шүнье ден. Onun beylerini yandı sanarlar. Onun bile yaka bu kabarıyatlar bilgi ustu, bilgi ulu evet udu nihen olardı, manda terörü gösterdi görevli. Alexey İliç İrimeyev, Максим Кирович Амосов, онна Илья Борисович Куров солдары келен, государственность илтүмен муньяган намнартан үз кейіннен табылғылдынан өсөтігіл іс сүрек біттен өйтінен ханабынан олақ үйерін тұран жағат келді. Барыл құқы бары бұтын жағат келді. Бұл проект туына мен тақсымыты уже тәкелі бар.
Bilgin hegitiger Karina Юрьевна Соловьева ден Российский этнографический музей катастарларын салатын себедисея Россия культуратын өтөлі ауылыйды маны кәпсияға тоғы жетаққа істенері олар. Маны мен мандығы ғараны теппін бағарау. Осыйынан бұл мандық проекттер бүгін келен фотограф сүйрен келен түхәремінің жебәт. Тоғы жетаққа бұл мандық өліге аңғастығытынан Украина Юрьевна олаға сортала. Тоғы жетаққа ити тұрар құрашкін қатысқалара бірі көрін келді бітсе. Ити барда келияқа қарғылығы тағдар. Онан әйеге хақа әйін туғынан бұлырғытын, анығытын туғынан қатысқалары көрі құтын бағарып болақытынан келе туғын, келияқа тияғыт. Ити берілер. Onun iti berілер. Аны келінен болғаны, келін намы бұғын ғытты, олық орықаттан доғырды. Бұлыр бігі келілі 1992 жылдақта жөгі. Ол аты 30 жыл болды. Инде гына бе этпак проекты кандай dedi. Мир женщины севера деген. Onun болғаны келе билиманна келереген кахан багарар бу идея туган таарачыда билерсен болар. Олег бола келе намылугар келе. Онтон бу Андрей Викторович Жилинден болғаны бу мандык проекттерге келбелер, онна келе бу проект гранын болуп келе. Олора бу мандык жереттака. Олег болғаны келе же икке келбеттер. Икке келе мандылелердер. Онна туах Otan Anдрей Викторович улахан фотограф, onu bolğandan bulmadan jönler edenler ja sakanın hündağın dağını töhörerkevici öte doğru qarap gösterilir. Onun kele bu bilgini oğlatında gören kerdi acı. Oto bu qartasqalar bile mende beçendemek olanlar ari doğustar. Ata bu mende kiligeni laqtına kilige hündağ tuğa президентне качествода өндә ачыгы. Оның килигәгә кирпеттер өсө улар дигән боллакытна бу багасты бизебеде Дмитрийнеге тотугун кини ка кили төлөпөнө генә барда бар. Оны кини бу яка качатын дилән килигәле итәр. Оны не яка барылды бар булсы. Бу дитиле. Оны дибеһи манна келендер өтөн килигәле хәҗбеттер булган сайын. Оны мен бу Выставкалар була туралларыга ханы вахарны мактан япып багарабыз. Саха Республикатын национальный библиотекатын чолан кини генеральный директор Сарглана Васильевна Максимовна ин вахалста терде бигини элбак проектка миямат аттахабат өсе барда индивидуаль эспага проектта. Кини итини манда хепте. Bu noktalarda gelen usluk kullananı olan hem balayda bile master. Nahamanda Türkiye'nin kiliga taksıgat. O kiliga taksıtın anı bu manda kelite cenemiye sığlayıcılar. Onu bilgi Sakar Respublika'da süs sıra tuğların kedehemmet. O proyekte kiremmet. Onun barıda tirto kaytarı burada baraliste. Ondan hami min küçük tuğanlar mı kaham var ederken Саргалана Васильевна ити жыланы улок чөйдүк өйдө сразу өйөн ити бу жылда бу выставка якатында онун бүгүн бу элемдеги мушталары онун итини өйдүр сайдылак саягас үйрактак билилак көрүлөк өйдөк санаалак жоннор бияка сагаячы болору эме бу биги жолдук болар какатыя бу алда беле кene бата конституционный культура лехете Iyette Svetlana Максимовна Максимова Света Жеминна биологик биргеме уалдаңа жамыт элбак арас мероприятиялары көппүт билеге жеретинна онан эте хединник көлөнөтөн көлөнага сырдыгы кенени талгатыгы баратыга кужорда. Это монада. Аны бузаны бужам өткенлектерине жебияга туакчы. Бакинелери бия кайта көрсөбүт, канга төһөрөбүт. Ден вопрос метти куруп бия өскү. Онны болганы мен бүрдәгән кемин мактанабын. Мында 2 киһәкә, 9 җәтәккә бу намугугар мен туак итим душа Россия бил хаскелена барбаттара. Оны просто onu terken, onu brastелени теркен ду, чекирен олорон качытын яха алын жир
көстөрдөндөр эме баалар. Ол гынан баран күн диере бу международный душа России фестиваль директора Римма Алиевна выбирать бар. Тохты хүрдәтәр. Ола Американ эти, между прочим, улаханлык выставкалары кене американская, тихоокеанская регионлары ыйтар. Онны улахан жактар. О жактар, ола бүгүн ягадетиттер, онны болларына наха мактандар этер. Эхеки хозяйкага наха өйдө, киненегетте кине кандык багары вопроске кепсетер. Онан мен наха намма хачылпыр, намма кини төттө келем бар бите, кине место бута. Наммар itu ulakan tuakan международный проект кирен яңгырды. Вот оларны кирен иннеден хүрдәгән мактана бу кулыбыра бихет төһәбет бу җиленнән календер мекин якылар булдыра. Бу ким җилен ким карины йөри белән миягин. Нахашыды бия аман хәзәкәне гәтә нахасны күрсәтәбез. Мандыгы чугай бошченде интеллигентный онна интеллектуальный кахайткалар хәдәфтәр тилләр. Onun milletinde daha yörebet, sürekli onunla bu tutarak mağarabın Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия вручает Мальцевой Татьяне Иннокентьевне и выражает благодарность за вклад в сохранение и развитие культуры, духовности многонационального народа республики, укрепление межрегиональных связей, активную общественную деятельность, благополучие и дальнейших успехов в вашей работе. Министр Гаврил Витальевич Кириллин, пожалуйста. Международных связей, развития республики, кстати, первым министром внешних связей кто был? Автомонов Виталий. Тоже наш министр. Татьяна Иннокентьевна бегает библиотека, он интеллектуальный, он секретарь психолог, он барып төмен килелерде нахашыйдып кепсетер, үшөйдүк бу туактарын условияларын, үлеген условияны марагы ден эме улахан бушты. Кейнер настроениялар булактар, кейнер келен барандар ичей бар булактар. Эти хүрдө улахан политика эме. Спасибо, Татьяна. Вот. Аны бу бейжан мутайлактарын мен аппаныга культура каналы келе жута эми хараза аппаныга хатып. Ити тоғыде тақайме ити барында история барында архивге кире. Оны кендики көрө хыжалдар. Бу билем olur мен итинди тоғын хасынылы билем. Сен кеси берип бу каханера ол дегенес түрдени сылдардагы устугуту онно эдер кыргыттарын күйләрендер о кайдалары билгин этелер минемен бурыттар. Мен бу косыхам хыжалдар. Оны ните олар барда история, оны ните историяны оңорор жаннар бехтөгдөр балдар. Олардан биттестер бу Ирсеева Татьяна Ивановна мен хачи баларна оны мен хаманы сахалы олар просто кили келгенде Ирсеев мыйнеже. Даже мен атын деп берди. Кимете аты? Тиңне аты. Дмитрий Егорович. Биолог ол. Бия лабораторияске бет бирге жетти, сүрдән береді. Чехиннен олық турулы хет оны бұта Татьяна Ивановна болды. Жоғын жақтары келген ұлар үшөйді оларға доктор бие яқамия мақталла. Оны не яқамия Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия выражает вам благодарность за вклад в сохранение, развитие культуры, духовности, многонационального народа республики и укрепление межрегиональных связей. Он мекина убуду, да. Он только баратыгар чекелер.
itu bizim materialları koyuyoruz. Bu kırdılar. Onu materialları koyuyoruz. Onu bunlarla barda mojullar nice Maria Semyonovna aja Kanada'da gram bulandı, kaçı bulandı onu bakın tarih Kanada. Namun ruhlar o kültüre programda jendunga anu bollagana o kine onlara digar ola sakallı tohta tuga manna usilicele gene olgan kine olgandılar. O kine olganda onu boya bujadan kiniler taksir digar emeğin mahal bakar soğuklar kelbar onu jondur bihallalarına bihalla sırtınlarına gelir hatta. O bu taksan yine böyle rezultatı gördüklerine en iyi kadar gelir. Çetinlik elde kapıya kadar da. Onun bana canı yürü görsün, canı da kepseter. Onun da bir yaka Respublika olarak işte tuaska bir ben yönelimde. İşte bir gün Rusya Narodun Masterı oldu. Onlar kini üyeleri manlık просто выставка üyeleri bu pataklar kini üyeleri şedevr dediler. Onlardan Nasyonal Художественный muzey fondatılar kiler üyeleri oranda harır. O Елизавета Дмитриевна Абилова Хамахтардарdı. Onun Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия выражает вам благодарность за вклад в сохранение развития культуры и духовности, пожалуйста, многонационального. Muzeyin direktörleri olarak Amanasya Kristoforovich bugün binne haşırda kepsettebe onu kene Елизавета Дмитриевна olarak men muzeyim seviyeti garip olamın beraber olarak olguyacı ısnadı umarım diyete onda bu bibliotekler olarak soğukta bilir yok olacak kelene başlarını sürme doğuşçen durar dağıca bu kene kosa atlarına bayramı vuruyordur ona bir de bu kendini vansılga bu yıl ulakan buluydu diye o bu kene ayetmedi ona bu ulakan soldalar Yıllarına Vasilyevich doktor Çılayıskın doktor çeneler duracak. Bu yeni ayında serkez verildi. Ayınlılarlar kıtta kolondakçı. Onun için de Елизавета Kemte ovatçı edildi. Muhtemelen lakıdacız. Bu bana tutulurlar bu kim masum meselelerle bir yolları rübet bu bakam meseleçse krasavısı bak gelenler bahavıstı. O da yıllardan o da prosta baru kullan kalırlar. Onun bu masum projelerden ben bu kabarları kandırmaktalar. Onlar bütün şüphe görüles görkem günden ki görsüyor kayın o kereni o hansı kayın bu kabarı gibi. Толорочу Александра Николаевна Новгородова. Бүгүнү үйрүлер фотовыставка аралыдын кыттылактара ылжыттарбын. Бу жора күнгө астатан туран бии белетектин баарым бие кыманна күйдүлөр ылжыт болон келен олорор апанын элегинден толгон бир саста Карякина Акулина Дмитриевна Кинеха биге бу культура онот полностью управление надо семей белектик тотарабы говорили. Дмитриевна Коробой пол Елжыма аны дағыны келер көлөділерге бұл биһиги саха оңула болар бұлдырнандан бантысаста жонордон биһиги билер истер көрөр болақчы онна бу бүгүнгү ыставка арылыдыгар келер олоролдор бу
саха топографические образы ден оларда бүтүн аан дойдуга тахсыны кинигага саха народун бүттүүнүн көрдөрбүт биһиги наммыт улуухун олохтоохтора. Онун өстөдөгүл аганделе хайын эхигини көрөннөр бу атын омук жоннора сахалар ден бу манныктар эбитте бээлере өйдүйлер булажы. Ол хин оттон бу бүтүн саха народун сирeye болуптун аганделеби. Оннотон бу наха үле түмүгө булажы. Күстәк үле түмүгө, күстәк толгуй түмүгө. Бу толгуйдан барда тахсар, каттан кими төһөрү көһөбү, кайтакынан көһөбү ден. Бихи намытлууга бу кайыскага биһиги кен туттар кибет Анна Николаевна Зверева көмөтүнен биһиги бойтугер олус сайтылаахпыт. Онун биһиги мактанабытын багабыт Анна Николаевнага оны бигинеха себекки жөрбөт туттарабытын көмөлнәк. Истирахтыда мактанабыт, оны аны даганы куманны өлөйнәхә бәбин намытлуухун собун сәргәтин культуратын кен эйгеган тахара турохайым ген истирахтыда. Эгаргалир нам кылынах төрүн турган бөлөгө салаячы Мария Григорьева Майя. Акулина Дмитриевна Корякина тен намылуғын устары, доктори тустарын ұжара, кенек полисаға, создалаға, Лена Степановна, бәді доқта ұлақан құрсын санала жақтар, тоғын еті қанен кені бербей группалар, ембедет болғансыдан әрен, ұлық өйі ғанардан Дом Совета. Онлық бардың жағаян дөт олығыны төреттен, ұлық қоған күтті ұриян, онна араритеті намскығы ұлысы тен кенегеға әбек елбеті, тоғын еті қакені, Туақы республикаға етілді бұд, бастығы әдет істемленлер конкурстарығар первай местені ұлан тұрақта. Оның еті осыйнан бұл Акулина Дмитриевна өлетіл ветераны, олық қанындағаны мәні барқат келбе, бүгін келбеде бұл бейеқа достарысын үскілер келбеде, бейе келені көрілбетміз сандық көріме, бейе история келеді болғады, оның бейе бұлған бүгін жолға жамат жағын Маны олор бут кине сериге кайда бардырнын барды биде. Маны кен Афанасий Христофорович эмекенени шөйдүк олох көмүнө херселеген тактыдын шүдүгө канада. Өйө дебинден олох току шөйдүк спокойно касете канада.
ылыга ыңырылалар. Намолуха муниципален дерекли бахалыгын солгуячта Мария Семеновна Игнатьева, Саха Республиканин Национальная библиотека библиотечной информационной кинсебедисия Валентина Викторовна Илларионова, Россия народун мастера Елизавета Дмитриевна Олесова, Саха Республикатын сударыстығынан күнінен әғарда лимит. Ғалжыттары опсай қартыстыға түхіге үңірауыд.